This is Radio Sabah calling from J7, North Borneo. As Kadazan, I'm proud to be part of the largest ethnic indigenous group in Sabah, Malaysia or Borneo. It is my moral obligation to share with you the history and the origin and the legacy of our people so that our new generation can understand that our identity is known by God, given by God. We thank God for this time and season. Hear our story. Atagak na po ako'y tutunan. Ang atagak na Diyos. Atagak no po bos to kadazan nga atagak no gi okoy tutunan to ko sa bagi no bangsa to kadazan. Kapiwasian ng tabi pibabasan kuma day Soviavi to binay kungavi walis tokin do kadazan hohobi nokozo tuhun do kadazan kobion tay ko tanga izo Bishop Josiah tay ko Professor Dr. J. Laudin ihuguan do isok pu di kawawago di tinuy dongku isok pu ipunganan do kadazan kobion Legacy Center. Om si kauzo do manak do kaintahangan paimbida diti do no kolegisto no di itipu dagay diti minan ku poligisto doi Suruhan Jaya Syarikat Malaysia taiko Company Commission of Malaysia no taimo no di diho iangkap dagay di nadadi no di komozon do pu di paimida dari Malaysia sebagai do pu do NGO nogi pu di ISO keuntungan kami di non-profit company organization. Menuiti kadazan kobion Legacy Center. Kadazan kobion Legacy Center kiva do tuduh tagazo daw. Do memopi, memogompih, do koin tutunan
do bangsa kadazan do kobion minimbuhay manta da pemagunan do Sabah, pulau do Borneo, pulau do Kota Hutagazo da pemagunan dari Malaysia. Id pinampang, id papar putatan kinarut ngavi o tuhun na kadazan na tuminimpuni. Do vinangun do kinaingan om guminazo iziho nadadi iziho do isok pu itagazo do punganan do pu do kadazan kobion do Sabah. Om izo sunungi pemadak ziyaki ku nga tuhun do sina kamay di nga nakasavo do tuhun kadazan na pinampang tanga zina ku tamay mo do kamozon do sizam ngopod piatus no po oza do sunduvan ko nga tuhun do kadazan. Kiva do adat de guys sondi iti no boso de bos do kadazan ko biyon de kadazan tanga do pinampang. Kiva no gido kamozon do kain tutunan na guys sondi. Tikiton kiva da kalamazan ni punganan na tadaw kamatan. Naihan na bantog na day sampa magunan iti. Kiva na gino kaisan na gay di nahoing na di. Mega kakaisan ko basanan na kadazan. Kaisan ko basanan na kadazan dusun. Nagi kaisan kadazan Sabah. Ibinuan di mamay ko sondi. Mega di Datu Sri Panglima masaliking ipolisi din huguan na kadazan kaysa na kadazan Sabah. Kiva nagi di mamay na gay, huguan na gay mega kay Datu si Panglima Claren Bongkos Malakun kamazon da huguan kumaduvo. Tayo Vice President na kadazan Cultural Dusun Association. Kaysan ko basa na kadazan dusun do Sabah. Onu di giya bago iti nodo no iti the bishop. Kadazan ko biyon lagi si center. Well, iti na po nga nadadi no di pu do bayno no kolegisto no di duvong po do himo do vuhan ko tahu do taon iti. Tuduh na po daw nga kakali do menonduhi mengopi do kain tutunan do bangsa kadazan. Mengopi menonduhi do kain tutunan do adat do bangsa do kadazan. Nogi mengopi do kain tutunan do bos do kadazan nga mga nagay lahan na po nagay do mengopi diti papain tutun nga mamaguno zikoy do punganan do online platform kamay di video mangandung zikoy do video documentary video do susuzan do bangsa do bos do adat do kadazan nakotodo so do YouTube channel ipunganan na kadazan Legacy Center. Hobino do pod no azo nakasa video documentary na kinandung ko. Boso di bosa kadazan ng English malazo do susuzan no tundo ko na kadazan non to donon daw inko kaysa na kadazan kamuzon do minagano do bagian kamay di do kapanadan do pamagunan do Federation of Malaysia. Nagi adat na itutunan na bantog sompa magunan ikalamazan na punganan na tadaw tagazo do kamatan. Imamas do tundaon do kaysan ko basanan kadazan. Di paguhu na po nga, avi na po mangomot. Nga kivano di do tiho do. Kamazan mamalamay day kampung. Kamazan do magavaw. Manokotahuo do kinaingan di pay di kawavaguh di nomot. Nga kadadih not po do do kadazan kaysan kadazan ni taon 1900 onom ngopod nonuan ni kapalintaan do sukungan na minamadadi do itia ababazan kalamazan do tadaw kamatan do tuhun kadazan dusun na ginabay no do kamozon do kalamazan ni paimbida naiho ni ziho do papakito do adato diho papakito nga bisit do gaung da adat nga bi da kadazan dusun murut rungus patay nagihozo bos na kain tutunan tu bos na po nga kain tutunan do iso sa bangsa at tagak na po bos nga tagak nagi kain tutunan to ko miso na palahan na po pain tutuno bos papabantog nga humazuk gumandoy
Magagandai kamay di. Humius. Omiti na iman nagay tonduhyo. Ito na iman nagay tomposiso. Doy kadazan ko biyon legacy center. Nga, okon konopo. Doy sikul pati kapain ko nga man nagay kondungoy. Ino sabab do kadazan ko biyon legacy center kibadi do hamin do pengandungan teko studio. Do papahabus mengandung nga bisiko di video di monodo do film, monodo do kadazan movie kamay di om menupu do hozo om mengandung nga video hozo om man di pagod dagay pobuzo kuma dari YouTube channel dagay sondi dari Facebook dari do WhatsApp group om nagi radio do pangan kadazan do RTM Sabah om Malaysia. Tadi idi hozo nga atampasi. Hozo di kinandung di tahun onom ngopodan. Himo ngopod tahun tu ngopod tahun na opyo ngawang pangawit ko boos. Om hozo nga vidi. Om ino naihan ko do kadiginavo ko. Iti ni angkab ko do minonodo minonuidong zo di tipu da pungana na kadazan ko biyon legacy center. Moy da man ko so gigisom. Mengandung nga video do film. Menupu nga video hozo. O mizo nga song huni humozo nagi. Bishop na humozo. Om hobi na do pod hozo ku. Do nakabuzu ku na day pangan kadazan radio da RTM. O mamaso na po ni zon di hoi. Om hozo gandoy du. Tondu kadazan ko biyon. Tobuk sinulampik di opihang Panau nu opiodo ko kita nai Mongon onibo nga apan tu Tondura karasan ko biyo Tobuk sinulampik di opihang nga mo si Tikiva do studio ragay. Inononggo no po'y kopisan do bishop o nagi kopisan do secretariat na kadazan ko biyon nga kiva do pangandungan. Ina komozon di komozon ko do kain tutunan do kadazan ko biyon lagi si sento na politite ko KKLC nga kiva do pangandungan di ho. So webitun kadazan iabah do menupu do hozo humozo iabah do mengandung do film teka movie nga dumadi di siyo do kamuso na puriti om gumazo om notut naihan ko nagida iso na pabagulahan to ko do mega kay papoyho tay ko ovai do oihan do sompa magunan nga i-iso vohit ikomazon do online kamay di om ino kiva do YouTube dagay kadazan Legacy Center, kiva do Facebook dagay, kadazan Legacy Center, kiva nagi o pipi dalahan, monodo zo nagi, tunonuan zo no di do kasagan, diti Suruhanjaya Syarikat Malaysia, te Company Commission of Malaysia do, o buli do magukap do sikul takawas, do private te swasta kadiho. Nukiusin, nukiva do sukungan at monodo zo di do college do kadazan. Tunonuan na zika da kasagan. O minan ko nagi poligisto ho kadazan Legacy Center doy iso pu pamagunan ni pungunan do United Nation Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu no taimo no zik do di ho ikadazan Legacy Center day data di ho sebagai do sabagi do pu do tinaw do orang asli kamay di indigenous kadazan. Ang kivadi do komozon do obuli tumanu di zikoy. Moy day kopisan day New York do papabal teka papaintahang do tinaw do tuhun na kadazan. O mi kadazan ko biyan lagi center nagi monodo sikoy do sinikulan na takavas.
Okon ko na pa'y suwang do pagun, nga nagi idabus pagun, makianuzo do kamazo na sukungan, mantad do pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, mantad nga di college ke university di Europe, kenovangan ko nga di, manak ziho do kaintahangan paimbida do panukungan, moy do, kamazo do, iti na po sikulo college, iti nga, ay tutunan om taimon ho sabagi do isok man tadi college do kadazan dahil pamagunan iti. Amanodo si kay kiva na kito ku itian university mega kay Harvard University, Oxford University, kiva do pendidikan jarak jauh di ho. Kiva do online business school di ho. Om ina in kamazon da naihan ku mininsingi hozo lahan di ho di. Om tinanud ku di. Minahan ku di kamazon do minonodo so isok college do pendidikan jarak jauh do punganan ku do kadazan college school online. Nuki kiva bagudugsin pinapasaga company commission do Malaysia do monodo do sikul do swasta. Sikul do swasta. College do kadazan. Kamazon do mengia teko mengajar do bos do kadazan. Ka ada to do tuna kadazan. Om nagi onuno po kabahan do toko. Dahil bos do kadazan. Tu iti na ilahan. Tapi umanan ko di tawa si kapiso da manampasi menunduhi tamay mo da mengopi sa gigisom. Say buton po to nga okiton video da kadazan di YouTube. Say buton po to Facebook. Tapi umanan ko nga atus uwang atus ton man tabay nang kakakali do kiva. YouTube na kakakali do kiva. Uwang atus tahong atus ton. Omi na kamazon do atampasi. Omi ladio da panganak kadazan da RTM. Hozo di sinupu. Kanita binay ko ngavi. Himongopod ton ni paghuhim kakalnoy do ongo. Kakalnoy do ongo o hozo do sangkoton ngavi. Omi tina mangandong ngavi iti. Dadi nonggo na po kiva do kopisan om sekretariat da kadazan Kobion Legacy Center nga kiva da hamin pangundungan nagay. Iti na piniunangan isukadung da UN nagi do magintong niti da gumazo. Isay-isay na po da imanukung dumadi do teko ahli. Member da kadazan Legacy Center ang tamay mo da magukab sa dezo. Magukab ginawa ko da manay mo nga bisobi abi. Moy da kanu ko di da manay mo. Kanu ko di da onu nga vi kovosian. Numanunupo ko da hozo nga kiva da pangundungan nagay. Numonodo ko da film, movie da kadazan nga kiva da set nagay. Kikiva da kopisan sekretariat ko deti penang may ko da Thailand di ko di bago da kamozon Asia office. Kopisan da sekretariat da Asia kadazan Kobion Legacy Center. Nga, dari Malaysia, bulizo di da magukab ngavi do kamozon upis. Dari Sabah, nagi dari Malaysia. Ingkanay angkab ko dito binay ko ngavi, hapon ko solve abi tinaw da kadazan Kobion. Tanga ngavi na. Nung izina no kadazan nga taimon ko, ziyama no kadazan, ziyama am zina no taga ziyaki no tun sina aw mango. Asa na po da kiva da za da kadazan no sandi bangsa nom taimon ku Ziozu da umampay monokodung main do toko manampasi do toko iti na po nga awi kadandang miyampay di pu da kadazan na susuway mega kay KDCA patoy ko KLF kamay di ziho na po KLF diti kadazan language center nga mega kay papabuso ti da book binasa da kadazan Dusun Culture Association nga hobizot hiyo di manampasi di tadaw tagasa do kamatan. Ang kibarag di sikul di hori paimbida takudi. Dari tadi ka. O mitiyan na ba kadazan Society Sabah nga id Sabah siya do popobu. Katabi tiyan na po kadazan Kobion Legacy Center nga id suwang do Sabah Malaysia id dapus to pagun tu nibuvan no tuhon na kadazan tanganak nga bitoko di Australia di New Zealand patoy isang ingizon sa tangkop dari Amerika, dari UK o gumo ni buwan to na kadazan to ko. Ay paingko di zoti ho da sumikul. Makinongo
ina, i-Facebook patay, video nga tinodo dagay, hozo nga hinozo, day do radio patay ko, day online kamay di, maganuzo tiho do, sinikulan, day college sa kadazan, do online, pendidikan jarak jauh kamay di nga, kanu di siho, sundungi pema, do paingizon siho day UK, patay ka day German, kiba to binay ko, kiba do walisku paingizon, day Germany, day UK, Zimamay ko songhun man tadi tuhun iminonodo minonuidong hay do Kadazan Cultural Association kamay di paingizon si hadid Australia da bayno nakasabo do tun Australia nga kadazani iti nangavi ang kabdagay diti do papiso to ko manampasi manunduhi o mengopi do kain tutunan no tuhun Kadazan ada to do tuhun Kadazan no bos do Kadazan nga mazak do online platform iti no o tuduh tagas o dagay katohuwadan da awagi gina hansan zo do no kain tahang ko ngabi iti so biabi i kokomay dio zo do tudizo do onu iti Kadazan Obion Legacy Center katohuwadan